Arngut ki Menteri Sarkar Jilla Basnya Bhalang Dhar Baruba Hamletson Darling Kilabo iki Mawnongrim jong ko hotel kabalai pesan klur tingka bar ko Ophis C&Rd block kabalai klur tingka Thadlaskein haka khat praterik naiwing haka jinga don langu MLA ke second Joy constituency ba wailat Miki Shilla ba CV Ding do IS Director Tourism SC Sadhu IS Director C&Rd ba BS Solia IS Deputy Commissioner West Jantils District Indala dapte yagni ko hotel dumduna ya ka arspa san phongut kisamla kinyo bantre ban kata akadi ke jaka. Ka sarkar jilla kala pelat ya kamang pisa ba shispa arpho klur tingka bante penbhai ki Ophis trekam jong ki saupun rutli sin adi block ha ka jilla. Ketika sarkar yang bagi don apo jingam jong parat kisamla. Ketika sarkar ke basnam. Ketika sarkar ke bagi ke attention iki paiba berkunjuru ya ke officer zongi ladare bangile kelut minum poi bekasi ini panan bu yani Mawnongrim re bagari ke sarkar ke basashkor ke response ya ke jikhot jik paiba ke response ji kerpat ji officer zongi nagada ngilarai babalo to office jik block saupurli ngin pin balut barokai Really ki blog kakam kaliat man bat kilaisna. Ban menta pat deng lap yos sanctions of mashispa arpo krur. Ban mang marmar lai krur kawai ke blog bansna. Kini ka achievement ka bakram ka baka sarkar kali. Ngawan man bu Mawnongrim hangtai po mairan. Kito ko inga. Kadian san pu prasnen. Niyo gregala Bapintina, minyo biyan, yung office ko block batamay. Menin ngawan po Mawnongrim, yung din southwest niyam yung ko block. Lapintina minyo biyan yung building ko batamay. Kadi kisimpiyan sarkar. Ban person, banay ka office ki babha. Ban pensuk ki officer sugi, ban pensuk ki staff sugi, baru ke ban penjan, yung kipay ba si office sa block.